Talo flaval fa popong mo telefon mai le si ufonga le lang moa. Mo le nei tai au o le aso i vau te se malua whenua tasi. E to asful ma le whai si tangata na loka ina leo leo mai la lātou so inga tele i whala au wha saina. Ie wha au whina nā mai to tono New Zealand wha ngai nei tangata ngā lulue i le wa ainga o uta. E to olua asful whale au wha inga atoa tangata ua mōlia. Mai le so inga tu wha tasi ale la leo leo New Zealand e wha pito mō vaenga wha asoltu la whono. Wha tasi ma le ofisa o tiu te i tua o New Zealand ai mai se lava o le malai wha wau malo i au kilani ma le wafu i au kilani. O le to limo i lātou ia sāloka ina sa o fiele au mai ngole uta o le methamphetamine. E tolu se 10 kilo kalama le mamafa, sana na e pei o ni pepa talo mamanioka. I se pusa o loa mai tonga, wha moe mo le wafu i au kilani. E to olu ni tangata i le kengi le King Cobra. Wha atase mani tangata sito ono e whai ngā luenga le e New Zealand e ngā lulu e le wa inga uta po o ato. I le malai wa alele au kilani, ia sāloka ina ia so enga. E lua ni whana masetino i tupe lua se fulu afe Tala. Samoa i le su enga, mana ta ue leo. Whalau wha saina neina au mai le United States of America, anga i mai i New Zealand. E le tali tonunga sa au mai whaanana mai LA talo mai le amatanga o tausanga. Masai e fu il wha moe au mai le silia ma le se lau kilo kalama o le methamphetamine. Na whaali e Paul Newman o le lokango ni tangata i kengi ua whaeloa mai le whaawau pea o na o lātou loto iai i nei tu ainga o whainga whaasoli tu la whono. Sa whaalia le matanga luenga wa onga whaatasi mal whaala potopotonga pulea onga e le mawhaiana whaasaina tamaiti e le i whaia tui pui mai lea onga i tausanga a sau to salava peanga wa i le tui pui o COVID-19 na mawe se report le ofisa mo ilo ilonga onga pole iro le whaapopo peo le avenga mama whaiwhaia onga matamaiti talo mai le lua tausanga o wha umi e pea ona loka le atuna o mai le wha mai. Na ta wale matanga luenga wa onga e anga wa umatamaiti ta ito tasia o onga ito tono New Zealand. Mai le te tauna te ina le avanua mo ilantou. Tu salava pele i whai o lantou tui pui e mawhai mai te tau fo i tamaiti. Ona watu ya onga ai le fo isa tuunga tu ina tu waini wha amatalanga pe ua whaini o lantou tui pui pele ai. Na whaalia le matanga luenga al pāli mia malaka peneta ele One News. Ele isa tuunga mo tamaiti e whai tui pui ina ia whaatanga i ona o ya onga. Mai leo iei fo isa ilo ilonga le malo li taiminei e sui ai lea whaai onga. Sa whaalia Dr. Ashley Bloomfield e le mo meina pe le tawa tele tua oyo o kilani whaatulanga ngā fō ia ua iei mo le COVID-19 sa ia whaelo atu i se komiti filifilia e whaapea. Na ia whautua ina le tamaita i pāle mia Jacinda Ardern e le mo mia le whaamalusi o le pāpui o tua oyo o kilani i le whaatulanga ngā mōli whaailoilo po traffic lights peitai. Sa filifili le kapeneta e tāpunia pia tua oyo o kilani o le isi sfululu aso se ia o atu le aso sfululima o te sema. O le whautuanga mailana vaenga pia na sauno Dr. Bloomfield o le isenga o le vaiaso e tasi ma vaiaso e lua. Ina ia whaopopoi na ile numero tui pui i le tasi pe lua pasene e le o se manatu le mai le soifua malolo ina lau tele. Ai e isi whautuanga mo mia le kapeneta e ilo ai ala tau whai unga pia na sauno Bloomfield e fo i whautuanga mo mia maisi vaenga o le malo. O na whaia lea le kapeneta o le whai unga yaso e Tala whianga iai. Sa whina le taitai le National Christopher Luxon e le mo mia ina le whai uni tuunga i tua oyo le vao o kilani ma Northland sa whaatatau lea. Ini fuafuanga leo ma iwi moni poloka e whaia i tua oi. I le vao o kilani ma Northland i le tau mawhanawhana. O ana nawhi to oiva se fulu tangata whauna whaamaoni e le virusi tutono le atunu. To ofitus fulfalo o tau fia i whale mai e au fia le to ono i potu mo ngā se ti ngā ina. E to se fulu ma le lua le au whainga o tangata le ainga o paenga la waki e au fia i maia sa afia uma i le COVID-19 o se tamaitai ngā lua i le tau singon soifua malono i nei au kilani o nisi o lantou sa tau fia i whale mai maulo o wha solo peo na tau sia o na o afianga mai le virusi. Ele i ole ainga o la waki whale e whaanono fo ese e tangata mul whaama i peitai sa anono fo i lawa i o lantou ainga ona o le to tele o tangata inono fo i le whale e tasi ma le virusi. Ele o se tūlanga whaingo fie mo le ainga
Ona sa tausia ile au le mamai le vaenga na fie le virusi o aso umai vala au atoilau whainga luenga soifua maloloina petai e nisi o lo lato ainga sa fie isi ngase Samoa umiele tausinga whaanatinati au fie le to otasi ka nesa malona usoi maitanga ile ifayani tui pui ma o se tūlanga Samoa umiele ta avale al falamai na ta wela waki o ia sa pito sile ona afia ia unga le virusi na ilo lato umaia na whaia tui pui ma na i ulawai na alumai le falamai na whaalaulo ele ta maita ila na tu alalo e whai masui olo na uso maitanga ele i whaiani tui pui mo tina maitanga uma ina iyo e whai tui pui ele ngata mole tina ai whapia fo imale pepe e to sai maripoti lunga ole One News. Ia tunu i whafo e to aiva se laulau whaingaluenga se kampania whaatautai mo kesi lunga o penga ta whailangi e whaapena tutuli e le na whaavaina le kampani a o whaisa talanoanga i 3 minute lunga le Zoom masa whaasalalawina solo i tangata le interneti na wala awe le polesili Vishal Kark lana au whaingaluenga i Amerika ma initia i lunga o lea whanutanga i le Zoom ma whaailoa atu i ailea tala whaanoa ma o se tasi o tangata iana tutuli na amata whaalaulua ina lea tailunga o penga ta whailangi o le saunuanga ale e onal company na whai atu lau whaingaluenga a whai o e iai tatonu o le nei whilo inga o e le istangata i tatonu kulupu ma le vaenga le laki le ufa malolo ma ufa amuta ina nei lau ngaluenga i se taimi vave sa hieta wai o asuia le maketi ma e tatau na ufa atasi ina ia mawhaina whaasao ina le company o le tala se tasi o lau whaingaluenga e pe lave le whainga o ilato ni la pisi mulimuli ane na whaato ese le pulesili o no le awala na tutuli ai lana au whaingaluenga. E ta alonga wa whaamawina le tootele o tangata alo e yeilo lato talitonunga sa le isao ona le filifili na ilato i awale atunu e se fulumaltasi ni mata upuna whao o ato i loilonga whaapitoa mta uptau i ta alonga le Sports Tribunal lua velua sifulu lua velua tasi e whaeloa ili tete e ini whae unga ma filifilinga al whaala patuputonga o ta alonga le atunu o whaadasi amala komiti ani usila mole olimpeka masalata ina whaalua ina al whainumera pe afua i tausanga ia ua mawai atu o le fito ia mata upo o ni apili e whaatatau le filinga o au mole olimpeka ili ne tausanga i Tokyo o le tele lava o mta upo le tausanga taluai na mai ona soala upo le ina beto e ave itoa au le ifufonga ina le whaamsinonga po le iloilonga. Tala fauia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.